Nirmala kenyam kanas dial tin lianka roini kanwar online de nere ya kamal kenyam mende teke ya kajan gwasme mi jiram jadid kajan channel me dere gora no jin dere subscribe ka gora ben o jin bijen nyak nedin kokien ko de Läär de ken kula shub gonatin kokien nra jabali nga jan gwasme shalado deni Unify Force tenyam ba ka loñlet ka shanga diok ka paywel kel shanka wel diech karon kina dara wide jandara wide diok lawo iyo karun wang shanga wel diech ka paywel kel ron kina dara wide jandara wide diok shalado ba Unify Force ba je laslet ki ba nas tenyam ba ka laslet ray which ka sUDAN ajan ledan balinga jan gwasme chala do shukum sUDAN jalar no ba de ni Unify Force te changi ka gwase dan te cha graduate ni ka gwase shiwa ke Unify Force en liep ka rewe ka sUDAN no ka nasten banagang rewe ka sUDAN ka kwi kwengweni ki kweng kwari man balat karon kina daraw wide jandara wide ngwan ka paywero chala do kende ni toto ba nastin nyam ka Unify Force ba ka laslet ka shanga diok ka jok iyɔɔ karun wang raman la National Transitional Committee shikan raja maladino ba de ni lep ba de ni te lep ka loñ te lep ken wo dewre lat ka sUDAN ka kwi gang rewoy ka sUDAN ba ka luñu yo karun wang ka shanga diok ka jok et continent sharado ka shanga diok karun wang ba ka loñ let rewoch ka sUDAN ci kwen tut galwak roch maladino ba de ni Unify Force loñ let run backpin ka baje tok ka LURI gwasa dan anti Unify Force teten tut galwak shalado jaram la cour ki presidential advisor ka national security affair ka jan Ramadan la cour ka joint defense force ki joint defense board nasin kon tin lat ke laske Unify Force let tut galwak a cour jen ramkel dan la cour la ja advice ke la ja chuma katin kon bu cour ka kula lat ka shalado ba jen poinde ajala Ramadanan te kedde jandanan bi kwengweni ke kweng kware rewe ka sUDAN ajara Ramadan ente gwidian jalaro tut galwak te lek dangraw en wini rewe ka sUDAN ti lede jen a presidential advisor ka national security ke gnasen kona ganka kwer ka jen ba ramkel la kwer ka joint defense board nasin kon tela deshni shala di nono shala no ken Unify Force ni ke deni ti shange che bum ko bi ken yin kuma gang shit ka dul gori ki muktab ni tindit ki kwengwen man balat ka shala do ken bu kwatin tin kam ka lus gang ore we ka sUDAN mete karam ngai ken ora mo ram dire we ka sUDAN shala do ken bi je gango shit ko kwaran kontin ba kwan re we ka sUDAN ken bi ka gango ko telam bi je bi shop ka shala de nono shala do ken Unify Force shaka graduate ke shaka kamrar gwas ngisha ni shaka kamrar gwas dan ngegatin nika shanga jandio ka pay badak ron kina dara wide jandara wide raw ame pen ko biga barar shala do dunko tele kwakti shaner yaleka shit ka match ke yotin kon de ga barar ka show mane Unify uniform den kon tela bene de ni ko de ka kula laslet ngai ka jeno ka gwase dan chate ka rol to ngwana to go lonka ku Unify Force lat ka jeno ken de ga laslet ke tet ken ke ka kani ka shala do ken ladina di de longre we ka sUDAN o ken biga nas dial beken ka gang ko leslet Unify Force ke den content change ne ka runte chi wo shala do ken panken o biga mai dial kon tinde tet ka nasen kon la ji wo ke civilian beken ka kap ne ka korun te shi wo ne ka me to ko kor karon kina daru du wal diok shala do shi nasen la civilian ke nasen kon sha de ni shi kan te ka mai te ten ken an karodian ka ka shala do en wo Unify Force let o bikan mai dial kon ke ta shing mande kwengwin de lat ka ja karon kina daru wi de jandara wi de diok wi jandaru do ngwan ka pai wero do badan de lat ka ja shala do ba ja lat tet ka dien
ne tie ka nasen kon tin chagu jo ken chicken bute ke bongre ke tel ram be ken nok me ram mu je lat chicken bu chonga je ke la jen do badana cha ngi ke ja cha ngi je no be ka tin go til anyu kuma be ken ka gang den ga ke shit ke dul gore ki na duor me la dun kuma mo mi sha goro no ba yar rewe ka so Sudan be ken gang shit ko an election ke ko ngwen man balat karon kin daru jindaru dun wan ka pai wero chala do ken bi je gang ko jen emuluni kuma so Sudan ko de kuma so Sudan dare chong bum chala do jen mala kelet ke je chengna man chala do ken wo kelet ko bi ka mal bi ken no male cha tan karon kin daru wi do wal badak ko bi so Sudan ba chong ala kel ke bu kwaren kon tin nyen kam no ken ke ten te ka ter ka kwi kwari ko bi garo den kam kap chong cha kam ladamo Unify Force enyam baje lasledi yo korun wang rewe ka so Sudan an Unify Force amba to ka laslet ke de ba to ka laslet chala do ke de nyam tilaji Unify Force ka ba ka laslet ne de kon ba laslet ka nasan kon te rewe ka LURI ka so Sudan LURI gwazadan nge ke Unify Force tin rewe ka so Sudan chala do ajen gwadan nyam en ba jako ba lun let iyo korun wang ka shanga diok ka jok mimo shanga wal diech ka pai wel kel ron kina daraw wide jandara wide diok ajele dandi linga jan gwasame mi jirama jirit ke jan channel ma gorejin bije nyakare ko ken ko de leren ko non ka tung nen nas de ken chub gas ni ken gore ben wojin be subscribe ke bije nyak ka nasen ko ken tin kan channel ma kan jejek take right to one along to be in calling a guasame ti denas de ka ger ka tung nen nas gore be subscribe ke be nyane ko ken ajen gwaza dande le rande tok tin biata kamal